والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلينك يا إسلاما أكمتنا فجرتا فيانا أفدني شوفا كيسنو بك جرتني تربين الدنيا في آخرتي إسن حامل كيسو يا دا مراد كيسن إسني فاغوتو لكوستا كان شوفا ربين نفا فيسو ورهيد أجرس ربين هدران وهباسو الدنيا تنا كيستي قبرما إلمنا ما جرى نجان وهباسو آخرتي أمو إبد جهنم جلا ربين بلسن وهباسو جتشاتي غرسا بريدا غبابدو تكا صدركا عاشوراتي وجلالاتي قلبي غرا درا qalbiitiin na dhaggeeffadha gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha yeroo maqaa rasuulaati sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhageessan salawaata buusuu hin dhiisinaan isinin jaa salawaatullaahi wa salaamu alaihi sadarkaa guyyaa ashuuraan qabduu keessaa obboleeyyan kiyya rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil muttafaqi alaihi min hadiisi ibni abbaasin radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه إرجم ربي صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قويا كرنفا محرم نسومني يو ربي إن شاء الله تعالى قويا سبتي تججو وأمر أملي ني أججي بصيامه صومن أدتس ني أججني sadarkaan isaa guyyaa boru hadiisa ammaan tana lammadaa haasofnu kanaatuutu nu ibsa obboleeyyan kiyya guddina isaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallama kamaa fil hadiisi alladhi rawaahu al-imaamu muslim fi sahihi rahimahullahu akrama min hadiisi abi qataadata al-ansaari radiyallahu anhu قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكفر السنة الماضية إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه نقافة مني كرنا محرمي صومنو تراهي قافة من نمني قويا كرنفا محرم يو ربي جي قويا سبتي جيجو نمني صومني من دان إني ربي براك أبو مالي جاني تتي قافتنين إرجما ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكفر نهك السنة الماضية دلي جنة دبرتي حق جان الردراس وبليين كي يو يادتن فيديو تنجالوان كي كإسلام أما بوستني قرآن بودا يسنيفي واي عرفا وجهها سوني تري عرفا سنكيستيس دلي تتكودا جمهور علماء كذي تنتيس أكسي نمني قويا سبتي يو ربي جي سوم مني دلي جنة دبرتي ربين سبحانه وتعالى إسرّا حق أجتو دلين سنيزي دليلة تقول أمله دليلة غرقدو ميت غرو ربي رحمة سات الندن داتي دليلة قوتين في قدو شفاتو ربين نفع أرارم حديث براك ستيس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا حديث رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع جان لئن بقيت يوهفي إلى قابل هم جنة أصغر قلت هم أمت الأفوت يجو لأصومن ننصومنا التاسع قويا سغليسيتوتيس ننصومنا جان صلوات الله وسلامه عليه يو أمتك تقو حديثك نكيسا سنة أبليين كيا قويا sagalaffaati fi guyyaa kurnaffaa sommanuun jaalatamaadha jechuu guyyaan sagalaffaa boru jechuu insha Allah ta'ala jum'ata guyyaan kurnaffaa sabtiidha hadiithuma ammaan tana haasoyne kanatti obboleeyyan kiyya sahaabonni alayhim min Allah ridwaan yaa ergamaa Allah maalii fi kurnan dhulhijja kurnan baatii muharramtana maaliif sommantanii guyyaan kun guyyaa yahudaa fi nasaaraan kabajanii jannaanini yoo rabbiin jalla jalaalu rabbii amata dhufuun insha Allah na eege guyyaa sagalaffaatis nin sommanaa je'eeti garuu rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii rasuula isaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanga amata dhufuu akka eegu hin feene bi abihu wa ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amata kaan hin eene ni du'anii jechuu ulamaa'iin teenya garuu guyyaa sagalaffaatis sommanuun jaalatamaadhaa je'an yoo ammaan tana riyaadu saalihiin
كتاب إمام النووي بريسيو لالتر رحمة الله عليه رحمة واسعة باب درجة قويا عرفا أمالي قويا كورنفا باتي محرم الراتاتي في قويا سغلفا تاتي سومنون جالتا مادا جئتي في دجيجو بلينكي تنافي علماء انتنياس رحمة الله عليهم رحمة واسعة إسان كيسا إمام الشافعي إمام أحمد إمام إسحاق بن راهوي في علماء براتو ربي رحمة ساني فاقول رحمة واسعة قويا سغلفاتي سومنون جالتا مادا جان yoo amman tana xiqqooni dheereessinaa jenneetiti achi deemne obboleeyyan kiyya yoo amman tana ilaaltan guyyaan boru guyyaa jum'ataati akka shari'aa islaamatti guyyaa jum'ataa kophaa soommanuun hin taatu maaliif hadiisa kanaas rasuuluma keenyaatu sallallahu alaihi wa alihi wasallam imaamul bukhaariituutu odeesse sayya isaa keessatti rahmatullahi alaihi rahmatan waasi'a ibni abbaas irraa dhufe riwaayaan biraatillee ta muslim irraa dhuftes jettus ni jirti yookaa gabaabatti fil muttafaqi alaihi min hadiisi juweeriyaa radiyallahu anha guyyaa jum'ataati soommante ture isin yeroo kana rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalee soommante hijeen guyyaa kamisaa arraan tana baana hin soommanne jetteen haya guyyaa boru booda guyyaa sabtiini soommantaa hijee gaafataniin lakkii soommanus niyyaa hin qabu jennaani furii ja'aniin jechu guyyaa jum'ataa qopheessanii soommanuun hin taatu jechu hadiisa biraa keessattis obboleeyyan kiyya ka islaamaa guyyaa sabtii qopheessanii soommanuun dhorkaadha garuu ka amman tanaa yoo laaltan jaalawwan kiyya ka islaamaa shari'aatu tuutu itti nu ajajee jechu amma yeroo boru insha allahu ta'ala soommannu guyyaa sabtiitis soommana ni qabna inuma yoo guyyaa boruutis hin soommanne obboleeyyan kiyya ka islaamaa guyyaa ashuuraa kurnaffaa baatii muharram qofa soommannaa yoo jenne akka shari'aatti obboleeyyan kiyya sabtii soommanuun dhorka garuu amman tana shari'uma teenyaa tuutu itti nu ajajee ni taatii jechuudha obboleeyyan kiyya isinittiin dheereessinu jenneeti malee waan hedduu takka obboleeyyan kiyya soommanuu haasa'uu dandeenyaa jechuudha inuma silaa kaayyoon teenya guddoo taate rabbiin kaayyoo teenya nu haa guddisu arraan tanaas kamisa ilammaan kamisa dhufutti soommanuudhaan isiniin jaa maaliif hadiisa biraa keessatti rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadiisa isaatis imaamu muslimiitu odeessee isaa keessatti rahmatullahi alaihi rahmatan waasi'a ji'a ramadaanaa booda irra caaltuun baatii yoo namni tokko soomane baatii muharrame ja'an salaata fardii boodaanis irra caalaan salaata salaatulleeliidhaa ja'an baatii muharramtanaarraa obboleeyyan kiyya waan dandeenamni irra guddaa isaa soommanuudhaan isiniin ja'a ammaan tana laal arraan tana kamisa guyyaa dalagaan namaa ol baatu boru akka jennetti guyyaa sagalaffaati guyyaan sabtii ammoo guyyaa kurnaffaati ammas alhadii 11 isniinni 12 salaasaan 13 arbiyaan 14 khamisni 15 ayyaamul biidi jechuudha akka gaariitti irraa soommanuu qabnaan isiniin jaa anis kaniin dubbadhe isinis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu anaaf isinuu rabbiin addunyaa fi akhiratti rabbiin waa milkeessu rabbiin ibidda jahannamirraa najaa nu haa baasu warra jannataa rabbiin waa godhu dhukkubsataa keenya cufaatu rabbiin nuuf haa fayyisu allahumma laa tadaa lanaa dhanban illaa gafartah walaa hamman illaa farrajtah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا طاغيا إلا زدته وثبته ولا آسيا إلا هديته ولا مبتلا إلا آفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا ويسر أمرنا واجبر كسرنا وفك أسرنا وفك أسرنا وحرم على النار أجسادنا واختم لنا بالباقيات الصالحات آجالنا رب أجز الطبيب فداونا ودؤوفت هيلتنا فقونا إلهنا وسيدنا وخالقنا أحسن ختامنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته